YY Media. Kyamugendo kyokola okuba nga oli kwa YY Media webale kutugobera nga obona mboza ife ku YouTube kitwiza amaani. That's why yakaba kali kusubscribinga to go ahead and subscribe, like and share our videos. Ninzo oyimwenga bulido tijja kuwa kweyandula oyira abandi nga mondedi abayaka batandidi bayita Yazid Yolisigira owaife obusede mu bikado yebalinzika obitira magamaga obo bitira kakira ku cyuma kya madivani wajeyo wanse mu masokolo ife yetuebereyo ni mama nga tulya mogo waife omobisi. So lero ndidye okuba kobera kumbera ya Ivan yalimo ba mikwano banji babere bambuzanga mubaida mu WhatsApp yange bambuza Yazid Ivan yetuyambye Ivan yatwala omulago ali mu mbeera ki bambi. First of all nganka alikuwa kubera mbeera nsoka kusima obuyambi bwabwe mutuwa. Yes, nsima obuyambi bwabwe mutuwa bambi mwatubererawo amwidukira bulungi Ivan nono omwana yetwabaletera nga yafuna ekirwaire ekyenda okuzimba. Ivan twamwagala mu byalo ng'emboozi enagireta nga yazimba enda yewuukera ngenda kwabika wabula nga mama we mukazi nainabo mukazi mwavu yasalawo okumusigaza waka ng'akoba ati azasedde mutwala mu idwaliro oba oli awo ng'omuzere yatukobera mbu yali alinda kiirako. Omuntu wakoba ati alinda kiirako obviously aba ali kulinda omuntu afwe oba oli awo ajja aziike. So nga YY Media twali tukubita mu byalo eyo mu bitundu ebyeganga twayagana omwana ono era twayagana omwana ono twamugemaku twera twamulaga ensi bambi mugire nga mumuyamba. Twamutula waka twamutwala eidinda ku sente tidde ife basaba ni banyabo sente daimwe twamutwala eidinda nga abasawo bamaze okutudula mu bibalemye bakati mu mwiza ye mulago abalwaki nga batikati mutwale mulago nebunya lwaki abeidinda tibatukoba ati mu mutwale mulago tibasobole ife kabiri abana ko basuka batudula mu okumale na kukodi dali 5 kai bakati mu mulago. Anyway obulamu waona wakugezaako ne mulago tukasaba. So Ivan oluvanyuma lw'obuyambi omwatuwa Ivan twamutwala mulago era nga amaze wiiki 2 n'ennaku oba 2 ng'ali ku kitanda mulago. Basaba ni banyabo tetwandisobera okutwala Ivan mulago ayi kyemwakola tidi namugereko oyo Katonda tidi kyajja kubasasulamu mwasonda akasente mwayamba Ivan oba oli awo ye mutaidi ate nga muna mulina ebizibu ebyeyimu bimukali kusolovinga aye mwabererawo Ivan era wendogera wano Ivan ali mulago. Basebo ni banyaba ba YY Media ekinde swano nga ube mumbuza nga kumbera Ivan yemulaga erietya mbe ndogera ku kunima Ivan era yebwide eyo nikujja kumuta kumpewo kuno tujja kuba kubera bukobere byankobye no mama Ivan ndikujja kumuta kumpewo atukobere embera erietya Ivan yalimu oba oli awo n'obuyambi awali kwetagisa mbasaba bambi tutalekeera Ivan nifo twamutandikaku tulina sure nti Ivan mulaga etwamutwala avayo nga mulamu. Twatuteewo record nti ife aba YY Media twakyusa obulamu bwa Ivan era byefaana twenda bijje Katonda wanaaba ayambe bibengawo tulage ngalo omwana owende enzimbu n'omwana Ivan nga yaterera oba oli awo nga yatandika n'okusoma ali mu uniform. Ekyo kyensinga kwenda mu isalo lyange kubona kwa Ivan nga ali mu uniform ni wanaaba nga afuire mulago nga Katonda atuyambye atereire era ndakumekinga sure nti atandika okusoma ate simu kubeko ekifaani nga ali mu uniform ntegere nti wuno eyali ajja kufa yatandika okusoma bambi. So nekyo kensaba nti ndikuja kwoganya mama Ivan kuba yankubire amasimu abaira nkubire amaze nakunga ina nga nkubira nga zera n'ebinsumbuwa ng'akuba ati obuyambi bwa waawo ati Ivan yakujja nga atereraye bye baba ko okugula ddala idagala itono
era nga wendogera gano Ivan yona kulwaliro tebamukozeeku olwakadagala ke bamukuba okuba nti mama Ivan sente yaweesa yasigaza emitwalo 2 dakulya kwebeesaawo ku Uganda yalire emitwalo 2 mu idinga eza kyediyamba aye nga nkali kweyongerayo Ivan kusinzira ku mawulire genago Ivan ali kujanga improving steadily ali kujanga aterera katonda w'amaani Ivan ali kujanga aterera katonda oyo w'amaani era nga wendogerera gano bamutola mu kwa maadi emulago mulundi oba mulala era wanaabaire nga tebamutola mu maadi wabula ng'era tezimbanga we yazimbanga tewuuka era bulisaawe no Ivan yatandika okulya ku mmere alya emmere ekitaalingawo mu kusooka bamuwa emmere yalya n'ekindi bamutoleere ku kitanda yali bamuta mu kagaali Mama Ivan okay kankolesa omukisa guno abawiza ba YY media mbe kaja mesa kwa kumbera ya Ivan Mama Ivan already ali wano ali ku line ayogere ku nife bambi atukobere kumbere eno engeri yemudaze naye technology wa YY media kali mutono aye tuida kujanga tukoleisha Allah ebintu byakupangirira so byanaku ayi bambi ekisanwisa mu kuntindi kuseka nti Ivan Embera yena mutwairamu tineyo Ivan sayina ali yakumere mbwera era Ivan ayogera era tusobira nti baida kumutuwako era atulamuse kumwida kwira kuiroboziye niye nemberi ezo ndakusaba mwida kumpaye wakasende zena ngo omuntu nga Yolisigira ni team yange YY ngiye nenda kujja mulaga kujja kuchaira kwa Ivan ya inzira buyambize na sente lero ntono so ndi aba YY media zena mwida kunamba kuko nenda kujja kubona kwa Ivan mulago nze mwene nkubbe ebifaanani mubone nako nti ingati bya ku masimu Mama Ivan so Mama Ivan oli ku YY media yogera ku kwino Allo ndikuwulira ya oli ku YY media esinga yikuba ya amaanyi wano era nga nifa bakuyamba ku kubambi okuboneka nga tuyamba Ivan oyo aterere nga abaana abandi nga tutokwenda kuona bisera bya abali kutuwuliriza twendo tukobere kuku Embera ya Ivan bushawe ne lyetya Embera ya Ivan ndaso kwezanga abamalenganenga kurwa Ivan ngati mwali mabanga singame mirago Embera ya Ivan tukale mukoza muri mu bwamani era akasente kamusaka tukakulusi nainda nokwebazaye ngokundi kuziganamba esaka Ivan bwayemereire Embera yonuma abaire ngembera atinungi aye kake Ivan yali yawa era ayogera so anga tukali kweyongera yawo nendosooke webaze abatuwa bambi akasente obutwava mwidwaire mulago obutwava mwidwaire idinda nga tusindike mulago naba we enamba yo najitayo kumukutu akasente wakafuna abantu bakweza akasente kuberi ya message de bampeza nga wakati bakuweire akasente sente abantu bakuwanga akasente nanga akasente katuka akandi nabonanga message yayenga chokuba kyoli kukoba eriyo message edatukaga nga da sente wajochikinga sente diri kuba kuweereza wabawo ne message edindi baweerezanga nga input nga sente dizirako ngojokuninga ku mobile money dizirako ayenga mu message diriko banje sente diriko apenga lwaki nga lwaki omuntu akola ekyo omuntu oba tosobola ntujja kuyamba muntu oleka aipagano niwe mbanze nga ndi mwavu nompeza kimesagi ekiri fweke no
kinkosa kuba mba ndi kusuubira akasente. So ndowooza abaakola ekyo tebaakola kirungi, oba oli abalina ensonga lwaki baakikola aye nga tekyali kirungi okuweeza message ey'esente aye nga empute oforwardinze boforwardinge tekyali kirungi. So kano akasente ke baakuwa kagire nga kakuyamba kati emulago. Kati akasente ako ke baampa kati we baakebera endwaire baakasaba bbaluwa ey'okubera egundi ey'olubuto baakuba ekifaananyi ky'omulubuto ekinene baakikubanga bino ebinkunda babireta baakebera bulundwaire yonayona baabutwe bamukifaananyi ky'omulubuto bankuba emitwalo 2 kati n'abawa era ndinakyo baabona baakebera omusaayi baayendakateberaga bebisisi baabanga alimu endwaire ezo mulubuto katazisingi akawuka akaagete okulwaza ekibumba. Mama Ivan awo tiwulire bulungi biki bye baakebera kuba omuwuliza waife ali kwenda kutegeera emulago Ivan bamwidanda babiki n'ensonga enkulu lwaki tuli wano biki bye baakebera tikikuwulire bulungi ekyo. Baakebera akawuka akaagete okulwaza ekibumba baabanga alina kaleeta CCC nikaleeta CCC nga kitegeeza nti waliwo akawuka kaali kamuli ekibumba. Baabona baakebera siriimu ng'azira mu siriimu katinankoba tugwine nkuzuire eddagala ly'okumwitangana baire nga tugezanga kutugeze nga tukudikyaleeta ekyo aye akatukaako obulenzi kankitwala 35. Kolindeku Mama Ivan tujje mpola mpola tuli ku mukutu omukutu byaba byakutetenkanya mpola mpola tibiringa galewo tuba fwesi ku fwesi otubaazula nga akawuka kali ekibumba so baakoba obulezi ati bajja kutandika okumwidanda banga obulezi nga buli kacupaako obulezi ka sente imeka mitwalo 35 bakoba obucupa 5 buti yakafunako obucupa 2. kale kati kwaba n'eddagala erigira kubawandiika ng'akola nti gyose era n'olwaleero tikamwidanda ibenda esente bawe ziri eddagala kale kati bansindikamu naye ng'ate ng'agulaku akacupa ako ku famasi eruwe bansuulako emitwalo 35 kate baawulira akiikaanira namuna naye nga wenagga kaabaka 35 akalezi ako kebamu kuba bakeeta alubini akaidandaba ekibumba mitwalo 35 awandi mitwalo 38 kale kati era webaakamukuba kuwagaawo enkyuka y'amaani kale kati Ivani yabanga ali awo Embera kale nga kwedebaire nga tuyamulembe nga tukamusayo lwamakubaako yabanga Embera tikika yayira mu nteeko kale kati alya yanywa ayogera yakobako makakuno banga tubanga wamatukunakwasatu. So abasawo bakulagira Ivan okumukuuma omulisi otya kati bankobaamu wenda kuntyo 80 omusatu 80 neigulo 80 bankobaamu bulira engayo ekyenanga ekibisi n'emmere gyabanga yeetaaze okulira enkaku enyama ngayo enyama eryo nga kale zisasi akune musupu obufulu obwo kale ebintuntu kale maibakazakayusiramu kale kubanga bankoba kale ebyamulizamu kutabulirenga buli dakika buli saawa 2 oluvannyuma lw'essaawa 1 ng'okulya n'okunywa bakuwa ebintu ebyokutabulanga kutuuka kale nga byakutabulanga caayi oyo kitera kale nga ebyekutyo oluvannyuma lwa saawa 2 bankuba ngebekulya okay. So
obutisaawo eno okobye oti alia bamutwala ku kitanda bamutambuzaako ku Ivan oba yaidako ku kuliya mutaako ku kagaali namutambuzaako yatandise lweyo namutambuzaako ku kagaali nabaire kati amaayo lwamutere ku kagaali kati atyamu eme yalya yanywa nekumpi okutyamisa yalya yanywa so wangi okubaino katindulwayi walenga wokusukulaako bondisa olikumbika wali mukusooka nga obulumi bwali nga bwamaani nga gwomugama kubugemalira olikumbika aye kati saawa eno takubaino aye batamwidanda ibaalisemukawumunda okay so abasawo bakuba nti buno obucupa obutaano bwa akalesiko likobanga oti baketa ziti albin oti obucupa obutaano kaita nidozi nti bunabwayo wanaba omukisa ogwa Ivan okuterera nga obucupa obutaano buwaireyo wanaba babuti wali eddagala ebiri lyebatereraku lyebamwidanda babatafuna amakerenda aye tobadde ogule kati awulira obundi banambako obutoto obundi bakobadde ogule obundi banambako naye obwo obwebeeyi bakobadde ogule so eidagala neryalayisirayisi nga bupainikira zibuno palado biki ebyo eddwaliro likuwa aye lino eryebeeyi mitwalo eryetagisa esente eningi ebaka atijja kuiduuka ogule bakobadde ogule twalowooza nti mulago weri lya gavumenti nti at least ebintu biba byabwereera eyo bakusindika eriyo famasi dojako bakusindika bakukobaze ogule bawandika nkalesiki golidde oguliramu otukere bakushakinga bakusiboyezesa kula emitwalo kati oyogera ku dolina bakuwa ekipimo kyedoli mitwalo ebiri oba etaano baba kukolyako endozi ya mitwalo abiri ebwezo gakukuwandiikira okay so tukobere kuku ono Ivan badokita bamucekinga batya ebiseera bibaidiramu mu eddwaliro kunkyo musaana oba naiggulo oba mulundi mulala gwonka kati babaawo ekiseera kyonakyonakunkyo kati bakuba okuva ku lwebalaza paka lwakutaano bakucekinga paka saawa musanvu kati wabaawo eddagala lye waliwo banansi lwetamalina bamuyiganga bamukiseera kasita eddagala libaawo okay so butisaawo eno nga ngokayikumpa Ivan kwogera kuna abantu abamuyamba nenda otukobere wetaaga buyambi kyokuyamba iwe mwene kobera kuba bali kuwuliriza byoli kwogera okupanga osobola okufuna eddagala n'okwemereza walibani mukulya mukazirira kubanga kobere Ivan akyasiba obulamu bwe kuja nga twirayo ewaka nga tubalamu okay akasente kebakuwa kagiire nga kawaawo kagiire nga kawaawo kubanga kati buli kintu kya bbeeyi emmere mu bufunza tontono enkumi ibiri aye enkumi nna buli yebandabira okumuwa ngaemakolo zenanga enkumi ttaano ttaano aye ng'ateeba nti nga kyampala enzikitekeera kibyangu okay so wankoberaku koti eriyo abalwaire baino abaiddeyo mu idwaliro bwayagaana mu idwaliro nga balina ekizibu nga kya Ivan nga boona baida mu idwaliro ngenda yazimba bano babasiibula oba bakaalimu aye ng'embeera erikuterera bali batya embeera ya abo kati era fena bininga ne babasiibula kuba baalina sente bayo bagula emundi amakerenda buli kyebakobeera olubuto bakololanga lumuliro baina abalina ekizibu nga kya Ivan babasiibula nga omwana abaana batereire mwana yaterera bamusiibula okay twena twida katusobe katonda natubeererewo mu mbeera yona yona eno era
twali tusuubira nsobola okutuuka ku emulago mu mbeera ye walimu ayi tuyidinga era tuyidda kumalako Ivan tujja kumusuulirira ali ku mikwano gye bambi gye mwenda era batwala obuvunanyizibwa bankubira amasimu bambuuza ku bya Ivan bamwenda bambi so abali ku YY media eyo nemboozi ya Ivan mami nga wakobye maama we omwana bairamu okumwekebedde mulago babona nga alina obuzibu ku kibumba nga alina akawuuka ku kibumba era bakati bwe tutegaire ekimuluma era bakwa maama nga tekujja kutereera ati omwana alikujja kutereera so bakati yeye akalese kabali kujjanga kumukubanga bakubulesi bwa butaanu ayi nga bakamukuba ku sofa obulesi bubiri ebulanga bulesi obanga busatu era wabula waire nga mama Ivan yagiza kukuba wakasente nga kafa mu buyambi bwemusindika ku isimu lye ni kuli yange era akoba nti akasente kamuwaireko era ayenda buyambi bwaimwe bwasaba ni banyabo era mbasaba aina akasente kawakona ate ku isimu lya mama Ivan namba ya mama Ivan kanji kusomere mama Ivan sigala ku line tovwako namba ya mama Ivan eri 0778 05 0 38. The number for mama Ivan is 0778 05 01 38. Ndikuja kujita ne ku screen bambi tubonekeka tumuyamba mikwano gyange mbegayirira twali tukisobola mu bwa Ivan kijja mu record nti faba wa media twakyusa emboozi ey'omwana ono eyali omunako nga n'omuzaire we tamufaako twali tukyusa emboozi ya Ivan so ng'olina akasente kakona kolinako bambi takunamba eyo mama Ivan asobola okugula ebyo bamukoba emulago buli kintu kya sente Ivan mama bamukoba ebyokumulisa bya beeyi majji buli lunaku alye ku ngege ebizaamu amaani mu mubiri ebintu ebyo byonna so enyama alya ku nyama ez'omu masavu ampegano n'omukyalo omunako okumukoba aliisa omwana enyama nange so tumuyambe bambi mama Ivan munako ayi tumufuira omugeiga nti alwakizire mulago era wali waisuubi nti Ivan aida kutereera kuba omulu abalwaire abalina ekizibu ng'ekya Ivan ngenda daawukeera mama Ivan bayagana mu idwairo batereera era abandi babasiibula so nze nina isuubi I'm strongly convinced and I'm hopeful nti Ivan will get well era aida kwira mu kyalo nga mwana mulungi mama Ivan Ivan yali awo ava kulambala it's okay muleka alambaale ekirungi otukobeire ate mulwaire tujja kumusumbuwa muleka alambaale so ndikujja kankuleke aye abantu baba bakuwaire akasente kakolese mu ngeri yaife ey'ekinaku owulire kageme bulungi katuukirise ebigendererwa byako ebya Ivan okuba obulungi nze nina isuubi nti baida atuwa obuyambi so tujja kusigala nga tugemagana owulire aye nga nvaaku weyongera okwebaza abatuwa obuyambi bambi mama Ivan nga nva ku isimu nga nkuleka nti weyongera okwebaza abatuwa obuyambi kuba ndikwenda kuva wano
ayamba mama Ivan banaye mwebale banaze Katonda abakumbire nebaza. Okay. Inze kale tinizesenka ndini tiimu ndini banange abo bakuma kamera abo bakukinga wobaidi so zena banange muna bakulamuisa Richard mama Ivan akulamwisa mbuwe bali kwerekeza kaire n'omuyamba. So mama Ivan leka tukuleke leka tunoni obuyambi mbana ife ndi baida kutuyamba Ivan asobole okubanga ava ku kitanda. So Katonda wange kusoga akoba ati okukola kwayita ate olwo okufa obona akabasa omutulo byetu bwene tubibwaine aye. So basaba ne banyabo eyo n'embeera yakuyamba mbasabanga netonda kona oba 5,000 oba mutwalo oba mitwalo 2 oba 5 oba 10 oba 2 oba 3 oba 4 bambi mukawereze ku namba ya mama Ivan. Mutako namba ya mama Ivan akasente ako obanga tuwe kakasa namba ya mama Ivan osobola okuta ku ya YY media era ndi akasente kaida kutoka. So chetuli kutukola kubona nga tukyusobola mu bwa Ivan nima bagire nga mutu bambi mu supporting Ivan mutuwereza akasente bambi mwebale tubebaza mwebale ino mwebale kwefuiriza mwebale kuba kutayo birowozo era nsaba Katonda ayongera okubagabirira Katonda ayongera okubatamu omwoyo omulungi era muyambe n'abantu ngotole kuni Ivan kuba abantu bangi bali mu mbeera mbi. Ndi Yazid Yolisigira owefu buselo mbikado ku kamera lero mbisa ni Richard n'abe inuma ku kamera nga tuwayawayamu kwene embeera wabula ekiriwo kya buyambi mubeeyo bwera.